Avea lo whaatau waa e whai ma whonga ana uona. E toi whaatalofa ma o wholofa atu i le whaafonga mai o seo tātou atunu. O whia lava o lo e maua mai le nei whaasoa. Tali fia tātou uma. Tātou te so ina le whionga pa ia le tua. Lo tātou ia i le Port Kalama Masani le nei o le sona o le wha moe moe. Mātou whaasoa ina ai ia le whionga pa ia le tua ala le ta ia le sona. Mo le nei fo i tolu masina nei Port Kuanta mua le nei o lo wha autuina ia le suenga o le tu fantasia le langi ma le langi o ke riso i tonu o le tuso Filipi ma Kolose. Le la whaasoa ina le sona fitu ia le la tau whai ia ana wauna tala ma whaafai ngofie le sona o le nei vai aso. Le amataina tātou whaasoa la walawina le sunga le whaifeau ia kolau ia mo tātou talo. Le tuala amato whangai nea mano tā ua mātou te susu ina ila ua whionga. Yes, sir. Wha mole le atua, whangai nao mātou tangata vai mal whaatau wa. Whaasoa ina ia le tuso Filipi nei tūla. Pamani e fwoi e la tō whaafonga mai mua mai. Ia la tō mō fwoi le mawhtanga malau whio nei aso. Ia mesel nei tū aso, whamangaro i mātou ono lo suafa Yesu. Amen. 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 Autu o le vaiaso le nei, tangata nuu o le langi, have a heavenly citizenship. Ia o le autu na o le vaiaso le nei, le la tātou wa'aia i le tuso Filipi e tolu, ma le whai unga o le Filipi e tolu. Ia ma le Filipi e wha, o na umai le tuso Filipi. E tātou me i le vaiaso fau i le tusi o Kolose. Vaiaso la nei, Filipi e tolu, ma le Filipi e wha. Le la wha umaina i le tātou wha soa o le vaiaso nei. Fia whaitawina ia le mau autu, ia o na whaasolo le tātou whaasoa, mau Filipi e whawhau pe ono wha mai, awane i popole autou i se mea tasi. Ia whailoa atu o autou manao i mea umalawa i le atua, i le tatalo ma le whaatonga, atoa ma le whaaftai, tātou mau autu, nā sau se taimi o nau tātou wawai le iai, i lo na whaalau te leina, ai o le vaso nei pe o na utau mwhai e whaaso atu, o le la wha umal tātou so enga tuso Filipi, tātou me ilo le tuso Kolose, ai a whai te wawai o le la wha umal le tuso Filipi, ai e le o whaai u i se waai ngā whaanonoa, e iei le waai ngā sile o na matango fia o le tuso Filipi, le tātou te maitawina i lo na whai unga, e iei le whamatalanga fui le wha peritania, e whaai u i le maualunga, e whaai u e maualunga lo na whai unga, le anga toi a uma le tuso Filipi, e te maitawina le Filipi e tonu, o lo iei le whamatalanga a Paulo e whapenei, a wāolo tātou nuu moni, ua i le langi lea. Luna winga e le o whaai ui lalo nei, e maua lunga le whaawina le tūsa Filipi, e laua lunga i le vaai antu i le langi. Whame Paulo, o tātou, luna winga o le tātou wau maua i le nei lalo langi, e le o so tātou nuu moni, o le matango fia le nā o le whaai unga tūsa Filipi, a le la whaasoa na wauna e whaalau tele le whaatou muanga le tātou le sona, ia ona me i le o tātou a whaasoa, rau sunga Chris. Amen. Tangata nu o le langi. E tau mai a le tantu autu le afo i le tawalunga o le tantu suenga fo i tusi a Filipi. Ia ina ia manino ma ia awani ngalo le kalesia le whaavai o le afo i o le vala wina. Ia o le vala wina na le ona ia le tantu matua le oli le au noa. Mai oni tantu polisi metas. Ia to fa longo u fo ia fa ola no fa mai. O to te pole me ai me inwai. Me o foi. Ai o to mo ai sa ili malo le tua mo na mi to. O le sanga na o le afo o fa o tanga na fio mai le tua e afo il tintengata e moli mai ai tatou. O inal tau inga ole. O le afo o tatou fa moe le. O mal tatou le sona nei kuata mal tusi a Filipi o tau sisi a ele apostolo. Po te ola po te oti. O lo manuia o ia kerisa. Amen. Ona o langa o le langi lo tatou fa moe. Le langi i le meo lo a fio ai le o lo iai le ola mal soifua e whaava. O le na whaia le langi mai la langi me umo lo iai. O le tatu wha moe na. O me umarai e whaamanatu mai e tatu le sona le la tatu wha umai nei. O tatu e le winga wha atasi mai la langi. Amen.
ese o tātou winga, ese o tātou wā mio, hoi le e uina lo tātou laulangi, ma talo e Yesu, te leo te talo ina ia, e ave ese i lātou mai le laulangi, au te talo ni e tausia i lātou, au i le laulangi, dea rai e le, i le tātou whai unga lea la, tātou tiro tu ia, ia wha solo tātou le sona fo nei fo i, le sona. Pastai, sunga sia. Tāwe al tu se Filipi le tātou tu whaitauina. Tu se singa Apollo e mai whaipuipui a Filipi, ai mai tauina, olo iai ia le songa tā ua e sau ne tangata mo lag. Ma o nga foi tu singa Apollo, e kai kukusa foi a ma o nga Yesu ina ua ia Yesu le lalangi na o i foi ilo au so. Ia sau ni la toe, avel tala le, ia masau ni tangata mo lag. O le tā ua ia kusila le Filipi, le kele foi fau kuanga le mai, pe loko mau lalo, oli ia fia matatalo te uma o mea ngai sau ni unia tangata mo lang pe kausi a mai le songa ia te tato neva yas mai le se me te tau on tato popole ai amen e me e te tupu tato lang tato te le fia ai e apo ia bo au ka ku ke pole mea nga ia ke pai kua au ke pai kua ai kaula ile le fa al tanga lo ilum amen le voe ngai pe o yo se karaka ka moi karaka afileki ai vai foi ia Paulo akala ngo mai Paulo o au o que de ku le o ka mo foi o que causinho aku le mele o popo ingalanga le me ku se Filipi e ka ua mo ta penga o tato mo le langi la le fa aku o tangata nu o lang o ka kulanga o tangata nu o lang o ka ye uma element here e sau ni e tato mo langi mo le fa ba amen mana ia fa so e o le whaatou moanga o le tātou le sona. A whai mai Paulo o lo tātou nu umoni o le langi. Ia po o tātou foi o tangata nu o le langi. E whamatala foi lai Paulo ia fōlinga o le tangata nu o le langi. Le la tātou waai ai. I fōlinga o le tangata nu o le langi. Lona winga o le tātou nu umoni o le langi. O le vaenga le tātou te whaine, o le tā pena i tātou molea. Mole o langa i te tau na ola i le langi. Ia, o tā pena i le tua vaenga mo mua le tātou whasoa. O whaata i ta inga le la tātou whaai i fōlinga. Ia o le tangata ua tā pena mo le langi. Le la tātou whaai i le ilona vaenga mua lea. Ia la whasoa lua sunga i whianga inga i whaiaonga. Mo le tātou le sona ilona vaenga mua. O whaata i ta inga le au mai e whapewatani o role models. Ia, Chris ia la amata mai le sunga whasoa mai le sunga asiang. A whaata i ta inga mua le amata mai upo ala apostolo. O le whaata i ta inga fwele o wani whaata i ta i tātou i meleanga. Amen. Le na amat le foi na il tatu le sona vase o te io to mo uli ona la ngo lai tu tonu o la foi o le maftanga e kalesia po il tino che viso le fino o tele la vale le fai ona uma lo fina wai pe le lei ma le anga ma tu lai mai pe le ulu ho le o la foi o le tu o le anga I tu tonu la o vaenga e mo le fina wai le ta o l'apostolo i pa mai o a fo mo fai mo la to fili le satoro che riso tangata ele mana o fa ma muru ni mea fo ta o te ia fa ina ile ia la fo le popo nga o che riso na le na sau ia le tu al tintangata e tineia ma tinei tu ile leola tu ina nau tino tangata foi o lai tau sinio mo le viinga o tangata ia i mo no fa nga ina o nga o tu spai te pela o nga ia le foi le langa foi el apostolo i fa tau pertorio ma le pertomina lai fi naui i vai nga i o pertomi po le pertomina la o manino ile I tono le o nga ke riso le afo il tuso I tato uma wole o to e fa nga ina le afo il fa ilonga fa altino la e o pertome po le pertomeina e fu ai le awai o tangata pe ta wel tangata o tino ke riso au nga uma tato nga il tala lei au nga uma tato inga luengo tala lei o tato tau sinyo ina ia ve tato fa o tato le to e o le lo langa tuai so fa wa mo mona le mai la apostolo mo tato Haftai sia E loa sirifia le polo ia ngā tūra tangata. E me le lei. E foi wha onga leanga.
Tahu ya cakap tak upule tolong fai pasumai fitu le fai tau fa va le au soi ye o to fa tasimai ya ja ye o to va ai foi ye sa vali fa pe fa pe ona fai mai ma to te fa wa o ya te o to amen ai ka ka ye fai mele amen ye sa vali fai mele ola ye e foi o lo ke fai mele fa o mai ke I kong foi fai pui ai fai kau el sio manga ku mai sa fia foi leo sa ai polo amen wa sa le la mi polo le se me fa le kong fai pui o le foi la mga o polo ya la ko ya ko wa o mai le kia wa ku la fongo le ka ku bolai o le fai el le ai le melang ia ka ti yo ka ko ke fili ile sa taulo kirisu ka ko ke mo wal magvia le foi femel fa ipasul mal bar awalo sa vali isi e to tele na o to fa yatu fo o yati o te to fa yatu nei fo maletang wala to fai mo la to fili le sa to Chris ele o fa pela o ika ya ka ya paulo po ika leska ika oi na ke ika sa kaulo yesu amen o fa ka ya sidinga nga o yesu ole filmu me kasu nga ka ko le melo lot ka ko filmu me kasinga le la le fika le fa ku yesu fio mai la yesu fa o mai nga la le no langa le ma ole mana onga le mo fa o sini le mana o mai le so mo tato mo ne vayas ia tato fa o e fa le mele po me su me tato le fa le kongo la langi le tato ti ia ka kom fai la va o mele o kom fai ia ia pole au mai mutato amen ma nei le vanga na au mai le fa pesuma tasi ale na fa so ilu sungo le mele le filio le sa tau o te lo le au mai le so na ole tele o tangata i le taimi o le kalesi Filipi a taimi o tau amataino o le lotu kerisiano o le tele o tangata e alo na feita le sa tau le anga le sa tau na wa tutu sai tangata uma awa ole me na le na fai e lotu yutai e ranking fu ne sili sili so yo o ai le tangata wo fai ngoi no tangata sala a fa mai wo fai ma filio tangata ya le sa taru la ngol sa taru tu sa uma tangata le farsa yo mal tangata no ese o tangata sala mana o mia le faula o le mena le mana le femina o le si mena le tu puto no le kale se Filipe le o ele fata we ina tangata sa taru ono le sa taru o tu sa uma ita to tangata mana o mia le faula e la mlesi vanga le fe presuma le va mai o le mana ia o la to unga le o le manava o lo la to tu le o le buto au mai e paulo o le tele o tangata ele o ta ua ia ila to ke riso tau ia la to fa mali ino la to fa te ngol o manava o le tanga to tu le manava o le tanga ta ua tu i me o le soifuanga ta vale o fale o me o tele na tu a le u te fa manatu mai o tanga ta wa man tu o le suma fitu o suma le iva ai lu se fulu lo va mai paulo a wa ele o ta to ele no le tato sitseni por tanto o tato tanga no ola o lang awala mai ma wo tanto te mi tanto te nau ai meola o soi fanga nei awa ma vai ma uma ai tanto tu limita ya lo no winga vai nga bua fata ita ila mio a keriso lai fata ita ai paulo fata ita mai si ia fata ita umana aya o le fata ita inga na o tangata no o le lang ya amen mai nga no lu tanto fa so e si vai nga te wa mission tu ya ngale ya vai nga lu tu mau mali le fanga etia ile ali ya la mata me sunga ya sanga fa so mai le ya Chris ko pau ale o filo tangato leoti le fa mai le momoko ni tonga sulimu fa ipolu sumalo sa fito o le toi fili e fa o mutia o leoti le amen le fa mai e kuku mau pele tena ingale ta to mole tu ye ka ku mau be wa bela le so bele ku se ka ko le langa ma liu yesu lu sa ka mo ko ku mai lo ye la fa mo ka ko amen wa sa ka lo le mai yesu o ke mo ko ku mai lo ye la fa mo o lo yesu o ka ko ku nga ma liu mai la wo ye tu sama tangata ye fa pe ma wo le fa o tanga
ma e ko e fio mai la Yesu ma me ni tato ma e Filipi ko fa po lu sul na te di u tato tino le tino le angala le ka ko ke na ke di u kingo le ma kingo le pala Amen. ma ka u nga mu ka ko ya ka ko ku mau po le le fetenga inga le langi le ka ko ke ye e le me ma ga ya la mu mai Amen. ke me fio mai Yesu a venga ka ko lang mas kuya sa ka fio ai nga ko nga kingo po la ko me le pala le vai pala ka ko kingo pa ka ko ku nga mau ai me tingo le la kingo le pala pe Amen. amen So tu sa le pala o tino le e a fo ile tatu te tal no le fa mai apostolo I lo tatu tau sinyo ia ma le pala o mea le langi le e pupu e o tatu lo tom fa tau e o tatu ma fo fau e ei vai nga ma o faltino le fa mai le tua ia tatu la ia se meo na me e se winga awa o mai le oti o le fesili le mai la apostolo I atato e ma fai na e tu mai na e oti ya no winga o le menta na le e fa manatu mai le tala le ia atato po a be le foi na la o mai le foi le apostolo vaselo te e le lisio me foi mai ai se faltino ia silia Sili mama. silia o e fa nga o mai nga fa ka kupu kamali ma tulang o me fa pena tu fa le nganga ia on mo so I to stu la fono a o bele ia wa so a tu fa tino a mai po a na me O to me ina io mo ke riso o ila ke riso le fa mai la apostol fi mo na fa me fa su mantas o le fa Filipi le to mai pe ma fa lava ia te au o no o atu ile to tu mai we so le fua ia e tatou le se ngole o tangata anu o le langi ia mal tangata anu o le langi amen por be e mai fo ia o tam fainga uma me uma te fai e te toi tu mai le oti e ma fai ona tu mai le aso o la o faali mai o le ri ma e maua le felo inga ma le ri ia pe faina e ola foi ma toi pe fa mai le fio ngale tua e mo foi o tu mai o oti a keris ona vi na le o tatu e ola ma toi o fesili a fio mai e su ale ta te ola ma toi e ese be o bene I fa langi o tatu ta fio ia e ma fai on e me fai ona soani la vea I tātou ma ave na I tātou si tia ini e tātou whaatasi me o toi tu mai o oti me tātou whaatasi me leli o tani ele ai se mea e te anua e tu me uma pen whamai op no usawa ele lablaba Te alufa o toi alfa ele babi ia le tu o ien foi mai o foi un tona vesea o me ia le whamai ele apostolo tutu mau ia Yesu ke viso tutu mau le whaatu tuanga o le liunga o tō o langa. O wau tō le o tō tangata tuai. Amen. O faulo o tō o langa lau tō te o lai. O le wha langi o tō wha moe moenga. O le tō wha moe moe o roi langi. A wā o le au ngā atoa na le wha moe moenga langi. Ia liu o tātou tino pe au le wha li mai e sui a tātou. Ai le whaina liu o tātou pe wha pe o lai. E wha whiu mai le li a lai. Ka kuke ni fie me kuai. Amen. Kaptai. Fōlinga na o le tangata nu o le langi. Amen. Tangata e tu mau mata ofi I le habi o le tua. Ia e au fia I fo I malfa nau nau ta inga I le toi tutu. Ia male ola e wha vau. Malaia te le ia fōlinga o tangata e. I tā pena ia mo ave o ia matangata nu o langi. Ia lesi vaenga so ai. Oli I le alii e le au no. Isina fōlinga o tangata nu o le langi. Amen. Amata mai sunga seanga wha solo mai leha. Le sunga toina Chris. Tasi le vaenga lo o I polo I tangata whaakirisiano na un po. Amen. Oli e le whaakingo mai whafu. Ske pupu. Ale me sau mai ko kongo le roto. Yes. Amen. E le whanau lango fo I la ia fianga o le langi le. Wa akupu mai le swa. O le mo le oli oti. Au tangata I e sangiungi mo langi. O le ame kupu mai. E oli da. Ke mai fo au fo linge. Ata mai lama ma fai mai kulanga po a me fenta mai moni e te tatou mai tau mai o le val awale tua e tatou oli le li le ile li yes le se si me mo ka ko oli moni
o le moni lava mai le li ele a le ila le li po le nga pa ye tito de te tato e fa pula inga le oli le ele isa nga ka ko ke fia e ka ola le ya te tato wa ole e fa ilo tonu me te tato le kulanga le pe ele Filipe ko fa mo ga ele fa ka nga mai o soe o mene e toi ia o to oli le li e le se mea wa o musuai ona o tusi atu ia lava bea ia te o to ele mga o polo e awole oli ses kusi polo le kalise ia ku maulo ko oli ele se bela e musuai polo pe ava pe ka ko kele oli la leli oli monginga amen o ka ko ele inga ko venga mafa Wafo lengi ale akako fa le langi akako kere fa la langi. Onga le nga ko avenga mafai kako kere o pole. Awa o me o pole mane marki ngai ngale tatu te ye lo langal ni. O tatu pole i me o tatu le tango lima yai. O me fo ye o la e tau e tatu e fo e fa tino lona winga. A tatu te pole ai. O le mola na to loto malie. E ala no oli tanga tai le li ono o malia no fa manatu mai apostolo i le ekalisi Filipi so o tele va vai ate to ina ia mo mai ni me e afo e fatino ile nga luenga le ai o ina o motiva o ina o le maua o ina o le fi ai o ina o le afo ile maona so ele o sanga ia fa la ngolango me fa tino o sanga o fa la ngolango ile tua malo na man amen le ala una ile da fo ile upula l'apostola tu io to li ya wa pela on fa mai l'apostolo lan tu si Timoteo Timoteo na mo non fa upo fa na mai ia fo ia fionga ia le tu ole ambio tu ma loto ma die o tele la valea Awa tatu tele au mai lama se be tasi le launa. O mauti no foi. Tatu tele fai ona ave ese ai o se bea. Io a fai o moa i tatu, a fai o moa i tatu o me ai me e ofuai. Ia ngata i o tatu manao. Awa ale ngata o tatu manao i le mea na e fa vai i le olang. O le mea e ma le mea inuai. Ia, longo winga la sai tia te ato isu fa mai fa punaiba. O e mana o le fia mau e mau e la to le fa o sosonga. Ma le mai lei. Ma tu ina nau e tele e vale ai. Ma le angai. O me ia e ngoto ai tangata e le whanonga. Ma le malai. Amen. O me ia le tale apostolo i o faima ma fasala vei tonu le olanga fa le nganga o tangata ma le olanga o le ekalesi o tino ke viso ia ma o el tato temi ma tato finau solo ai ma ia o istemi o tato finau polale pe festo nai pele ia me fengo fi le ni me afo e almo e fu stato temtele ia afu fu mai nei ia pe ia o metau o mele na la postona tato oli leli Matato wolo te talo matato whaatawa nau i luma o le atua ina ia maua le whaaurutanga e tātou mo tātou ainga matato whana. Amen. O me mulia i o le pe a whai su e ngā a li ima te mai tai fō mai. O le tasi leo o vaenga o lo whasi o tia tangata o laulangi ne o mo popole. Amen. O le popole wale isi oli mai le atua. Wa mantua le wa le maua le oli mantua le whamtalanga paulo i le maulen tātou whaitawina. Whaupula e fitu o le Filipina e whaga mai. O le manuia foi mai le atua. O le upu whaperotania nei e o le peace. O le file mu. E le o maua la tangata le soifuanga le nei. Le file mu. Ona e tele mea lai alu ilea. Ma fau i mea wha le laulangi nei. A le wa au maia ia le toe whaamalosi mai polo o tangata e leo e sila fia i lantou lo lantou tangata nuu lai le langi. E le pole i meo lea. O le soifuanga le nei ma fuanga nei va vena feo ti tangata. O pole i meo soifuanga nei le teo fe mei e sule i le tusio Ioane sumar fa pelo sumar fitu fai mai o tu inantu ante o tou le manuia le file mu le mai le pisa o ele fa apeo na vanto le
e la langi. le nga le pisi tatou o le tatou ma fau a tele tupe o maua file mu a tele me mana na yo so vane o maua file mu ale me ia o le me so fanga nei a maua o le tupe e te nau e to e maua ni tupe ma fa polonga ya lo tatou ma fau a tu tasi tatou fa mo le tua e o mai le tu file mu se peiti ti ale tupe e maua le fia a le maua le oli e le tu la so le me tanto faso ma fau ia i nei mea ma fau i nei mea le la tanto va ia la maua ia le manoa faso mai lo sunga fe ia ngala mata mai sunga Chris ona me le sunga ia sanga ia tanto faso o le vaenga le ia wala tanto te ma fau me la la o wa tanto ne le o tanga tanu la ia fa mai la posto e usoi o to upule nei o me umo moni o me uma o tauleia o me uma o tonu o me uma o mama o me o matango fie ma longo leia ia ma to ai ma isi me leia isi a bio lei ia po se me fo itas po se ase tasi me fo e vi ma to mana tunatu tonu no fo e nau to ma fo fau mo to ma fo fau i me leila ia se o me siringa nga amen o me na e vatua e tātou i nei le larolangi lea. Ave tātou i le langi. Amen. Ma toe au mai pe a tātou toe fo i mai i le langi fo ma le larolangi fo. E tu mau e whaavavau. O le amio o le tua. Amen. O le amio le tua. O me i e mawhau fau i e le tua le wha meil whaisalam. Amu i e afo e le savavali ma le tutu ma le no nofo i ala ma no foa ma mio ale anga sala ma le mio lang ai ma fau tu la fono yo va le awa to ma po amen e ma fau ai o me i ta u e ta to mana tu natu i le soifuo ke riso le ona ato toa ma le mama le ola lofa apupula mai i fofonga o le whaola i lona whamari wa i lana ngaluenga sa whaile la rolangi e malolo fua i alo mai amen ui mai i lo fale la e te fi ai e pea o makua o e mawhangwhanga o kau o maisisi me Amerika fo le ia na kura meska ko me ai o le wharoa because e ke mautinoa e te mautinoa o la e fio mai le ri mai le manuia le fi le mu e tausi ai oe ma me smera ai le fa mai el apostolo ma fau i me leia amen ma fau i me e me fai ona ave mai el tangata o lai mai ona o tinga ina il fa masani ia mio o tino ma fu mai mai ai au mai moro na maro longa ma fa tu e isu ke vis ia ma fa masani ila mio ele leia ina ia mo le ola manolo ina ma le au ngai e afo e watu se fa maru si angelista kata ma ta isi le li so me ia le na la posto datu tu natu ia aftai so ja le ka ko mai le si vai ngata o tato le songa o le upula filemu le fiso songi le o kuai lu ka nga o fatas ele fenga lu lo lia ku filemu amen ma ka wala le mo tato wala popo inga le apolo mo tato amol filemu o ga mai le salamu le me o ka ka ye mol filemu mo le olu la ko ki kausit ku la fong amen le la fe ka ku salamu sa su mai fai pe se la o di o tele le filemu o e na lau tu la fono amen amen ai fai ka ele se be ke pole pe ke ngoi e ke le alfo ke ngoi e ke le alfo e fasesi wala ki filemu lo ele ai fo i se me e tau suai ai la to amen ele sembe que kau fale a pe i kai que fai sembe e kau suai foi mo le se o so ka le ma o file mula e mo mai foi le ku o finga ngalo le ku ya ti tato umala ka ko mo file mu e me se le o di le mai ya po le foi tau sunga se tu le maula sulu fa ya ne sul fa fa po le suma fit o te avati ati o tol manuela le mo file mu e mo file mu e mo manuela o manguia foi lá le pe mai la lang ele pe o manguia le mai ele tua ai ese malu ya te tato mai le tua file bu o tato lo la ka ku lo o lo ye fa mo tanga te le la ko ku mai amen file mu moni la nga le ka ko ki mo le tua ko se foi male oli le ka ko ki mo le li ma e ka o me e lua
ia mo le kako sau ninga le mo le langi ma le fa vau le so ka aso nge Amen. Taita ua whaasoa ua lau tele i le vaenga lea. Whai tau ina Chris whai upe valunga o le Filipina e whaa. Lau mai e Paulo mea e ono. Wa mio mātango whina. Tau whai ua whai mai lon Paulo. Mānatu natu ia lava mea lon whai mai. Loka lo ina toa. Tau ma whau. Leanga o a mio na le to. E whai mai lon whai upe i whai mai. O mea fo i wa o ina ai o tau. Ma o tau talia. Ma o tau wha longo iai. Ma o tau wa ai mai ante au. Ia o tau whaia ia lava mea. Amen. Lora winga le ngata e loka i lo ma fau i mea whare langi. A ia whaia. Amen. Awa le mana e whaasora sunga lua sunga. Le anga pauna o le mea o le langi. O a mionga ia tātou tea. Awa tu ne. Lora winga o le soifuanga le tātou tea o le temi nei. O na o se whaataita inga o le soifuanga o le tangata. Wha le langi. Le tangata e alu le langi. Ia ma le tangata o tā pena mo langi. Me i tātou whaasoa ilo na awa inga muti. O ki o le loto ua whaamalia ina. Po awala e tau mai ewa o whaamalia ina. O tasi nā tangata, o tasi nā wa ainga o le tangata ua sekilo na mawhauwhau mo le langi. O i o le tangata anu o le langi. E whaamalia ina. E le nau malosi vale tele o mea laulangi. Ia, ai whaasoa lo sunga i whaiaonga amda mele sunga Chris, ia mele sunga ia seanga. Wha umatatu whaasoa. Kasi ale mea e tā ua il tangata e ua maliero no loto i le tua. Ia wa ai ua lawe ina sisi anganga. Amene. Po le al tele o tātou whamatalanga. Ai le mawhai o na tātou wola e taise tasi i le li. Ina i o na mauala le manuia le man file mu le tātou te taltal noa. O mai mau ma nei o langa. Longo winga foi. Ele mawhai ona ona e maua se ava noa e te whai ele nātu langa. Taluai. O mtua pisia o e mea laulangi. O tātou whenua i whaafia mte ngana. O mai. Pisia. Pisia mea rei ai. Ia la tātou te pisia. Ona e afo e tātou te whepāsia i matangata i lo tātou whepisia i la e. O e olo fia maua le whaolutanga. Amene. I ato ai matātou. O tātou malie o tātou loto tau singa alofa le atua i tātou ma tātou le tau po pole ai se mea tasi ma mwhai o tātou whai ape o nwhai maili whai salama uno o sa wali vano lātou le oti o te le whewhe se mea tasi e wa o iova o leo maa moe o ia. E le ai se mea o te mativai. Se o leo langa nā o tangata e iloa le atua. E le ai masona mawhau whau i mea e afo e o lae pisi wale ai le larolangi e tau suele mea, malea mea, taluai. O le whaolatanga o le anganga le mea tau. O inala. Pe o au mea whaaru. O a mea tō tino e te whaongaina, o lale teimi e te whaaruina mo le whaamoemoela e o le whaolatanga. E le aise mea tasi e toi pole o la atumu o le oli. Ia me e whaafitai i le atua. Ma ave i le atua le vi inga. O wa alai te mauti noa e mai le atua me uma. Amen. So asang. Ole melo kako e melo lo to family ina. Kako umai we grieve. Kako mo lo family ko alo kako mafofo. Amen. Ole mela nga me le tu. Family ina lo to le family ina lo to le kako kausingo ku ya. Ma ole me foi ole family ina lo to. Ole me fai pia. Amen. I a lunga o leo langa le kako ke i lo kako sama vali ma Yesu Kirisu. Ma e fai pe, e mali e pe o kako loko pe a fai pe tako sama vali ma Yesu. E le fai o kako mali o kako loko. I mea kako ke mo. Pe a fai e le yeile anga o le akua ma Kirisu e tone a te tatou. Ma o le family inga e nono tia tu langa o tatou kamuwhainga. Aisia, langa le lo mali o loko. Lake mga okua, mga kai ka fai business le sau ko ka koleso le kai mali ki kilo ke fia moe le lava ele family inga lot al family inga lo ko le mga o Yesu e mai Yesu me nga me le loko fa ma o kinga ole kasinga au ku ole kusile o Filipi ka pe fa ole loko family ai fai kawai ke le yo me nga me Filipi nga fa le me fa ma di lo loko au ke maka pepe au ke losi vale ai e kau la ilo kako ai Yesu mai ole mulmuli ya Yesu
ele avese ai ki nga mfainka lo langa ngi Amen. ai o fili mu mongi e mai ki ka ko mal loko madi e mai lava Yesu le awala ka ko ke ui akwai e ka ko mo le loko madi ele ele va pela ai mo ka ko lo langi fa seng o nga lef so swang bele ku ai ki fa fita ulima ti nga lo lang e fa ele tu la wala ka ko ki ui ese ai ka ko ke mo ele loko madi ele Amen. 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 Te lo le o le mea na le tupu i le soifuanga le nei ua le whaamali e ina le tangata. O le tangata e ta'u le tangata nu o le rangi, o le tangata e whaamali e ina i le antua E le maule e maasani e tātou i le tusi o whailaunga e tolu o lon whai upu e sfumatasi, whai mai ua whaia e ia mea umalava e mātango fie i o lātou lava tausanga. Mai lo marfai upu ma le vaenga nei so e maule. Ua tuina foi e ia le manatu i le lalo langi o tau loto i le whaperitania. Whai mai, he planted eternity in the human heart. Lono inga ua tu e le tu le whaavavau i tātou loto e le mawhai o na whaamalia ina i se meo so i whanga nei. E na o le atua ea. E whaamalia ina. Mai o le ki le na o le soifuanga o le tangata o tā pena i le langi. Ele o mea o le soifuanga nei e mawelo no oli o no le tua. Langa na o le tua e whatu mua le avanoa na i o tātou loto. E le mawhai. Te ilon mea na le tupui i me vui o mea fualau whasaina. E le meta o le addiction. E tupu ai lo loto lo manao. Mai o le telo tangata ua addicted i mea o le soifuanga. E tupu ale manao. E alauna nga oi o na o le tupu le manao. E alauna pelo o tupu le manao. Mai o te iloa o le melna. Ona e le o whaatanga ina le tua e whaatumula. Le avanoa le na le eternity na o tā pua o tō le. Mai o le fōringa na o tangata o le o tā pena i le langi o tangata nu o le langi. E whaamali e ina i le tua le ti ofa mai paulo. Oli i le ali i le no a. Wa umar tātou whaasoa le antunu pele. Tatalo i le tua se vaenga wa le o i le mātou mawhai. Whaatoa i le tua. Ia se vaenga fo i wa o mo le tusa mala o tau whaafonga. Ia, whale o le tua o tau whinangalo. Ia, ae, tātou tu i le tua. E au mai le malama atoa i tātou susu enga o le nei vai aso. La whaiwina i sunga i a krisi tātou whaasoa i se talo. E le umaro mātou whaftai pe te oeta mao no la wafionga. Upo le ola. A mātou au noa ma la wafionga. Ia, ua le iluloa uma i mātou tama. Amen. A pe tai o la wafionga. Mai leva yaso, ma leva yaso. Te whaasoa mai a pe a te mātou le li le tua le malama ma le suru o mātou wala o mātou vai. Ia tau le langi le mātou whai ngā malanga. Awa o tangata anu o le langi. Ua e a fio mai. Ine e oani i whano se tase whatu tua i ate oe. Ai e maua e mātou le ola e whaavau. O mātou whaafitai ma talo tua i lo suafa Yesu. Amen. Amen.